Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sininna tama-tama labi kumana mangkay hadire. Rilalan na ako ramalabi na po nga Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 160 na. Makaday po nga Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man jaa bil hasanati falahu usrah amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Betuan na wa man jaa bil hasanah falahu usrah amsalha. Nigi-nigi tau pigaw deceng, nigi-nigi tau pigaw amala madeceng, malapi ke-10 apalan na risese na kung Allah Ta'ala. Usro amsalha, lipat 10 kali. Wa man jaa bis sayyi'ah, nigi-nigi pigaw pigaw dosa, fala yujza illa bimisliha. Denay iwering dosa kecuali papada-pada matu iya ro na jamay. Jadi ako deceng ipigaw lapi ke-10 apalan na. Iya ko dosa ipigaw pada matulog po na iro dosa iro. Nah, sinin na tamo-tamo labi kumanang kay hadere dalam redaksi yang sama ilalan na surah Al-Qasas ayat 20 na apa ang kato ayat pada irunin na dia mina pada langsung redaksin na. Iya makaday ayat na man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Nigi-nigi pigo amala madeceng ialangi apalan di madece panayro na pigo eh. Dia minapapi makadalapi ka-10 tetapi makaday labbi madece pa iro na pigo eh iwereng ia palang dibanding amala madece puray na pigo. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza allazina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Nigi-nigi pigo dosa iro papi wala na ro pada matulog po na iro dosa na pigaw eh. Iya ko deche na pigaw, labbi madeche pi, papi wala na pong Allah Ta'ala. Nah, sini na tama-tama labi kumanang kihadire. Watun na napaw alimalabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya aya'iwi, napalabang ayat na pong Allah Ta'ala. Panguluta sa di na umarang mapikiri. Iya makaday liwak pahajit pali upat na hindi umasalangi. Iya. Liwak pahajit pali batin na kanjat na pungala ta'ala bagi amala madicing. Iya. Tau macila katongan man niya tukang kami tama naraka. Iya. Nasaba iya ko decing ipigaw, lapi ke-10 papi wala na. Iya ko ja ipigaw dosa ipigaw, papada matulog po na iro dosa na ipigaw. Batin na pungala ta'ala rumariki sinin at tama-tama labi kumanang kihadiri. Jadi lawi mangulo ko alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napalattu iya rumakadamakkoy berarti ko mapikiri eh. Nah, dialog yang terjadi itu direkam oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Iya. Waktu namakutana pangulutan sa dina umaran makbali ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaday innallaha katabal hasanati was sayyiati. Iro jae si bawa di cinge, iro dosai si bawa amala salewe, pura na patentu pung Allah Ta'ala ola na, takaran na. Summa bayyana zalika na panapalapang niya, makada iya majai iya madicing. Faman hamma bihasanatin, falam ya'malaha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Nigi-nigi atan na pung Allah Ta'ala. Hamma mania. Iya.
Matto o kuatin na. Malintas di pikirannya. Hamma bihasanatin. Matto iyo kupikiran na malintas o kuatin na makada. Insyaallah ro, baja. Melo ka pigo dicing. Misal na pure matarima gaji. Narikiriking igajin na. Pure tarima THR. Narikiriking ijumala na THR na. Waktu na nariking iro di iro THR na. Tapos matto o kuatin na makada. Melo ka masumba. Dia pa napigaw, inapay matto. Baru terlintas. Insya Allah saya akan menyumbang, tapi belum melakukan. Napay at toati. Maka dia malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu hasanatan kamila. Tercatat ni ronangi at toati si di apala maloto-loto. Dia pernah jamai. Napay at toati. Baru terlintas di pikirannya. Maka dia malabina Nabi katabahallahu indahu hasanatan kamila. Tercatat nang iro at toatin naro si di pahala sempurna maloto-loto. Nasa ngalim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in hamma biha amalaha narek ko na pagaw iro at toatin naro di ginangi man niya ay milo masumbang to ngi napasuto ngi nangi iro di naro sumbangan naro. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabahallahu indahu asyara amsalihah. Nauki si pungalatala iro apalang iro napalapi ke 10. Sini na to. Jadi tercatat napigaw nangi di pa napigaw iro, tercatat pahala sempurna. Napigaw napalapi ke 10 pungalatala iro jamang iro ila sab'amiati dafin ila adafin kasiratin. Malahan tergantung keikhlasan na, tergantung pacinatin na, wad di malapi-lapi letu sabaumi adi event, wad di pituratu lepina di sisi na pungala ta'ala, tergantung keikhlasan na, waktu na najama iro amal-amal di sini. Sini na tama-tama lebih kumana kaya hadirin. Nah, iro nangi deceng. Pikutusi palik ko dia dosa. Maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tarwih hadis sana. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malaha. Wa in hamma bisayyi'atin. Ya ko matto ya ko atinna melo pigo dosa. Napay matto dia pa napigaw. Baru terlintas di pikiran melo pigo dosa, melo pigo ja. Falam ya'malaha, matto bawa mi ko tina tapi dia napigaw. Hanya terlintas di pikirannya, hanya terbayang, tetapi belum dilakukan dan tidak dilakukan. Maka dia malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katabahallahu hasanatan kamilan. Na sabab pure man niya melo pigo dia, dia na pigo na chata ipung Allah taala sidi apala malotoloto. Kita ni sidi na tama-tama labi kumana gihadir. Man niya melo pigo dia na pigo na reke pung Allah taala maka melo mapigo dia na jadi. Tercatat satu pahala yang sempurna. Sini na tama-tama labi kumana gihadir. Dekon ni pala kalau pigo to ang yaro nang niya kang maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in hamma biha fa amalaha. Yaro pala nang naniyakan napa na pigo to ngang yaro jae. Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Na chata ipung Allah taala yaro jana pigo siddi amala maja. Dia na paling tulit-tulit siddi mi. Sini na tama-tama. Jadi yaro nang waktu naman niya milo pigo dia na pigo tercatat satu pahala na sabab dia na jadi na pigo. Na jamay napigo to ang yaro nangit naniyakan yang malam jay maka dia lima lebih Nabi tercatat satu kali kejahatan. Dia licu-licu. Yo ko apalan nang yaro napalapi ke 10. Sini na tama-tama lebih kemana. Nah ini riwayat dari Ibnu Abbas ini na tama-tama lebih kemana ke hadiri. Nah disambungannya hadis itu. Dia sebab malampi hadis sana. Maka dia wa iza tahaddasa bi an ya'mala sayyi'ah. Maka dia pung Allah Ta'ala nabi narampi maka dia pikir betul pung Allah Ta'ala madike narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iza tahaddasa bi an ya'mal sayyi'atan. Iya ko napawi macurite maka dia melo ka makoy na curita ero ano dosa. Dosa na curita melo ka makoy. Tetapi yang dicerita itu dosa. Ano maja na curita napalabangi maka dia melo ka makoy. Falam ya'malaha. Na curita bawa mi dia napigaw
Nacurita mi dia napigaw. Aga na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun Allah Ta'ala, fa ana aghfir lahu. Wa dampang ang iyaro na sabad dia napigaw. Fa ana aghfir. Nak dampang ang ipong Allah Ta'ala, magi nak dampang ang nasabad dia napigaw. Sini na tama-tama lebih kemana ke hadirin. Malam ya'malha. Selama dia tidak melakukan itu, hanya nacurita bawam ni. Hanya omong-omong. Maka dia pun Allah Ta'ala, ana aghfir laha. Wa dampang ang iyaro na sabad dia napigaw. Sini na tama-tama lebih kemana ke hadirin. Fa iza amalaha fa ana aktubuha bimisliha. Ia lo parik ko napigo to ngangi nasa pung Allah Taala ro riwayat na nabita. Ia parik ko napigo to ngangi fa ana aktubuha lahu bimisliha. Lau catai sabandi mo ia ro aga napigo ini gagal bina digaga Quran. Sini na tama-tama lebih kemana ke hadirin. Nah, di lanjutan hadisnya waktu na po wala malabdi na nabi hadis sa ero protes si malaikat nakadamagi na mula da malaikat protes maka dia lanjutan na qalatil malaika rabbi zaka indak yuridu an ya'mal sayyi'ah wa huwa absaru bihi puang na melotong ngi pigo iro jama-jama majair pun na curita ni matanrang manasah dia na perlu yakutan na melotong pigo Kurang ini curita, mana samelo na pigaw. Maka dia malapit na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ira pala kumaku itu. Iparintangi malaikat maka dah. Ira kibuhu, pantawi. Iya, pasangan ni CCTV, pantawi. Jadi iro nang itu pure macerita maka namelo pigo ja, isuro malaikat pantawi. Ira kibuhu. Iya. Pantau dia, lacak dia. In ya'mal sayyi'ah. Lacai napigo tuwa gay ramilo napigo. Fa in amalaha faktubuha bimisliha. Iro ka napigo tuwa ngi aja mo kurangi catatan mo aja mo pala bibi papada iro na melo na jamaro. Pas-pas. Jadi ipasang i malaikat makada ya kuna jama tuwa ngi iro jamelo na pigo ro papas-pas i catatan mo aja mo pala bibi aja mo kurangi aja mo tambah-tambah ini. Sini na tamo-tamo labi kumanan kay hadir. Wa in tarakaha iro pala ko nak bukuri bi nang iro na paubawa mi din jamay fa intarakaha nasalay bi nak bukuri bi fakatubuha bihasanatin wahidatin cata iro agagero tapi catatamu pancaji amala madecengi iro nang melo ni pigoro pantau mapo milo mapigo do sa milo mako pantau awasi iya ko napigaw aja mo kurangi catatamu aja mo pala bibi papaspasi papada-pada kualitas na papada-pada lopo na yaro dosa na pigaw Sini na tamo-tamo labi kumana kadi. Fa in tarakaha yaro palik ko na salay binabukuri binapaubawa minacurita bawa mi. Faktubuha lahu hasanatan. Chata iro agagero mancaji apala madeceng bisese na pung Allah Taala. Makare malaikai magini chata madeceng pun. Namelo yaro nang pigaw ya. Nasambung yale malabi na nabi hadisan na makada innama tarakaha min jazaan yampay na salay na sabak makanja itapat na kupung Allah Ta'ala. Yampay na salay na bukuri na curita bawa meron nang hindi na jamin na bukuri na sabak na lalungi aryungan na pung Allah Ta'ala. Sini na tamo-tamo labi kumanang kihadri. Nah, iyan na mancagi dasar nang ngiro. Makari panguluta si di na umarang tau mau patungan di pala idi. Tau macila katungan manidi ko din tama suruga. Sini na tamo-tamo labi kumanang kihadri. Iya. Napa maka dia alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup hadisnya. Ya. Maka dia alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahsanat ahadukum islamahu." Ya. Ia ko madecimi batin atas dia tahu. Napakasingi bi asalangan na. Fa kullu hasanatin ya'maluha tukhtabu bi asyaratin. Ini penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ero. Ya, tan ito pa patutu na yung pidato patutu na yung hadis sa ero. Ya. Maka dia lima lebih na nabita, iya ko makasimui asalangan na si dia tahu. Lai cata sinin na jaman-jaman na pigoy amala madicing, lapi ka 10 minimal. Sinin na tama-tama labi kumanang kihadi. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha
tuktabu bimisliha hatta yalqi Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkat-tungkat pigo ja, makumatoro lupo na yaro jana pigo din tambah din kurangi. Ia panapaja malaka yang maca tak de kesiba maca tak maja di supilori pamasina pung Allah Ta'ala. Sini na tama-tama lebih kuat. Berarti kesempatan untuk PGW Bokota sini na tama-tama lebih kumanang ki hadire berdasarkan ia hadis-hadis saewe terbuka luas. Ini mani. Nah, kita ambil contoh sini na tama-tama lebih. Iya, lay TV ni yaro nangi hadis sa iloko kehidupan keseharian ta ipasi hubungan isi bawa beberapa hadis na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalak madecing ipigaw ikhlas ki ina tumatu pitangi de cere sunod mo po Allah taala. Iya sini na tomo tomo labi kumanan ki hadiri. Sidi. Makadai pong Allah taala ilalan na ako ramalabina qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Bicara madicingi lebih makasipi na iya pasidakay na taripaw ipaw yaro pasidakay. Bicara madicing. Di pasan nakinin na wete ko tuma bicara to si runto na makanja batiwi mabicara, makanja batiwi mapawpaw, makanja batiwi berinteraksi. Ma'rufun. Menyejukkan. Maka dia pun Allah Ta'ala khairum min sadaqatin yatba'u haza. Ia tundang yang bicara madicengnya lebih makasini na ia sidak kaya cilolay tari napaw. Maka namilo ka masuma. Hanya bicara. Kita hanya melakukan, mengucapkan sesuatu yang semestinya dilakukan. Ditunay tambah, ditunay kurangi. Iro lepaw we. Anu makom itu meron wa dilepaw. Nasa pung Allah Ta'ala makasini itu. Sini na tama-tama lebih. Itu sudah bagus. Sudah tercatat amal madiceng. Dua, amal yang sederhana. Maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah sidina hadis sana. Ittaqun nara walau bisyiqqin tamaratin. Jagai wi alemu, piarai alemu, bentengi wi alemu, polepat dila-dilan na api neraka walau bisyikkim minat tamarin. Namo sikgi mi karoma si batu mi karoma masumbangan. Satu biji korma nasa ngalim malabin na nabita. Itu bisa melindungi kita dari api neraka. Iya. Uselewi ro karoma si bawa duita. Iya. Piarai alemu, piarai keluargamu, piarai lisa bolamu pole di api neraka. Namo sikgi rupiah ya sumbangan. Jadi uselewi ro nangi kalima karoma si bawa si di rupiah. Jaji. Sini na tama-tama lebih kemana ki hadiri. Berarti tanegi palit lupo na agagay na reking agamata ko tumapigo dicing. Iya. Tania egan na. Tetapi aga na reking. Cinon na atie waktu tamasumbang iya naroon na reking pong Allah Ta'ala. Cinon na atie waktu tamapigo dicing iya naroon na sumba pong Allah Ta'ala. Nasabab makadaya lima labi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilalan na hadisan na innamal a'malu binniyati. Ia tu tahu itu lai reking i amal amal di Cina tanya ia pitae. Tanya itu mitai ko makadasi ko miro na pigo makor miro. Bukan itu, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan yang di dalam, itulah yang tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tama-tama labi kumanang kere. Berarti megamit to jepil na fasilitas na merengi pung Allah taala sini na tama-tama. Narko mangiwa dingi tama suruga. Iya. Satu lagi, sini na tama-tama labi kumanang. Kita berdasarkan ayat. Berarti na agama tamelo tuntungi tama suruga. Sini na tama-tama labi kumanang kere. Kita buka akhir-akhir surah Az-Zumar. Iya. Akhir-akhir surah Az-Zumar. Na curitay kung Allah Ta'ala tumakasingi bati na makamala soleh. Iya. Tumakandaya pala na. Makaday hatta iza ja'uha wasiqal lazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Na curite pung Allah Ta'ala pikwe halahala na tumatapa matu o kurasungriw na pung Allah Ta'ala bargarumbol ni pasipulo ni melo tama suruga. Hatta iza ja'uha nadapi nila langit tama suruga kuniyolo na.
wa futihat abwabuha. Tatimpatongan di babanda surga meli pertama. Ang kakalimat wow, yolo na yero sebelum narampi pung Allah Ta'ala makada wa futihat. Manasa ni melo tama surga. Di nagagabata-batayan na. Wow, iro wow nasa nga nagurut ahli tafsir ewe. Wow, yolo na kalimat wa futihat abwabuha. Tatimpatongan di babanda surga. Huruf wow itu adalah wow ta'kid. Papanas sa papatongan. Di nagagabata-batayan na. Jadi upano pa nataton niyo kubaban na suruga, ipatamatongan niya ito din nagagabata-batayan na. Nasabang ka kalimat wow, wa futihat abwabuha. Tatimpatongan ni baban na. Manasatongan ni mele patama, di nagagabata-batayan na ketika bercerita tentang orang yang beramal soleh. Sini na teman-teman lebih kemana kaya. Nah, di bagian ayat yang lain dengan surah yang sama, wazikal lazina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Yato si waktu na tao kapere ipasipulo melo tama naraka. Ipasipulo ni uko ni baban na naraka. Futihat abwabuha. Tatimpa ni baban na naraka meli patamay. Di gagawaw na. Waktu na nacurita pong Allah Ta'ala makada futihat abwabuha melo ni patama naraka. Tidak ada huruf waw. Perhati kami roaya suratul hasyar pacapuran na. Di gagawaw okoro. Magi na di gagawaw nakada. Di pa naman na satama na mo tatong. Dito pa naman na sa patama. Magi. Nasaba ang kaya sa syafaat. Nakan nakayiro syafaat na nabi tanayalan ni palisi makaraja mo kutulit yung rako. Ang kaya sa husnul khatimah. Mega sipa na madya watu na tu manu. Tetapi watu na melo mati toba Nalay husnul khatimah. Iro itay hindi mero amala madya tetapi pungalat ala reking yung kamala madya ni pigo. Nakan may husnul khatimah. Aja mo kutulit yung rako. Sini na tamo-tamo labing. Berarti taton niyo lo na baban na naraka belum tentu masuk. Nasaba makari pong Allah Ta'ala tatimpa bawam, di kagawaw na. Tapare sa mi, matu, sinikoliso kita pare sa korataro, pacapuran na surat Zumar. Wasikal lazina kafaru ila jahannam zumara. Belum tentu. Karena belum dipastikan, masih banyak perangkat lain, masih banyak pelampung. Mega mo papakuraga, iya wat dingit bentengi wi, baraja na tama neraka. Sini na tama-tama labi kuman. Termasuk iya wat dingit, patama itabi suruga, palomolomi tama suruga, makari pong Allah Ta'ala dilalan hadis sa kutsi, as-sawmuli wa ana ajza bihi. Maka singi bate na mapuasa, aja na mutagcarita mo tangka-tangka yampay mapuasa na sabab pong Allah Ta'ala. Ikhlas si mapuasa na sabab pong Allah Ta'ala. Di kagatumisan niya to atin na tapi kung mapuasa tungangi. Napa makari pong Allah Ta'ala wa ana ajza bihi. Ya pereking ya pala na puasa na aja na ikut curitay. Si runto pi pong Allah Ta'ala na iwering apala na puasa na. Yampay tumakari hadisan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disaimi farhatani iya to mapuasa dua ariyongan na. Mariyo ko bukay tawe. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mariyo ko surunto ipung Allah Ta'ala na sa mapura ni riki-riking amala na pung Allah Ta'ala matutawataway amala madicin na risesena pung Allah Ta'ala. Di hari terakhir bulan suci Ramadan ini sinin na tamo-tamo malabi kumanang kihadire iparreki makaday panguluta si Dina Aisyah radhiyallahu anha na cerita ali malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaday ikomelo ni capura malatu irona sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mana dito sisang. Binena Nabi tapawi panguluta si Dina Aisyah. Na di nagagachaulolo binena yung Nabi tayo. Aisyah radhiyallahu makadi panguluta Aisyah hindi ko melo ni capura malang yasuddu izruhu agar kumi cerita yasuddu izruhu ya kay barakang ni malipa merek lipa na malabi na Nabi Muhammad na pareki lipa na magi na pareki lipa na sabab melo imalampis ang pajampenin sa mana nasa dito sisang alin namin napikiri kimilo makasibir sa sina pong Allah Ta'ala begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam memuliakan bulan suci Ramadan terutama di hari-hari terakhir menjelang bulan Ramadan selesai insyaallah tanda podo napabarakai pong Allah Ta'ala malak madikita hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.